Ja sam Ivan Milosavljević iz Petrovca na Mlavi, organizacija Odbranimo reku Mlavu, Mlavska vozila. Mi već 3 godine vodimo borbu i sa lokalnim i sa republičkim vlastima zbog ugrožavanja reke Mlave derivacionim mini hidrocentralama. Sad smo dočekali da imamo još veći problem, a to je rudnik zlata gde bi se zlato lužilo cijanidom. Narod iz ovog kraja nije bio dovoljno upoznat sa hidrocentralama jer su one bile na samom izlasku iz opštine Žagubica u Ribarskoj klisuri, tako da narod ovde od Žagubica gde je vrelo Mlave do negde Krpoljina nije video direktne posledice jednog takvog pogubnog projekta kao što je mini hidrocentrala koja gura reku u cep. Ovde na samom vrelu reke Mlave, na nekih 5 km od samog vrela, imamo zonu rudnika koji će koristiti cijanid da se luži, to jest ispira zlato. I šta će se tu raditi? Potpuno jedno devastirano područje koje ne može nikakvim zaštitnim merama koje se za rudnike prave. Znači, nikakvim ne može da se spreči katastrofa koja će se desiti u ovom kraju. Ja ne volim katastrofične priče, scenarije i sve to, ali ovo što se ovde priprema je zaista veoma loše. Naime, ovde na delu imate priliku da vidite da vaša država, odnosno vaša vlast, apsolutno ne vodi računa o interesima svog naroda, o prirodnim i zaštićenim životnim dobrima. Ono što sam imala priliku da vidim, pošto nisam bila ranije upoznata sa ovom problematikom, prostorni plan tog područja posebne namene za eksploataciju zlata je usvojen negde u septembru, odnosno oktobru 2021. godine i bez obzira na to što Republika Srbija nije još uvek usvojila prostorni plan na nivou Republike, koji bi trebao da važi od 2021. do 2035. godine. Takođe, Republika Srbija nije usvojila ni plan strateškog razvoja Republike Srbije, da bi se videlo šta je to zapravo što je od najvećeg interesa i šta su to potrebe stanovništva i potrebe same Republike. A čija je ovo zemlja? Naša ili njihova.